Żewġ gruppi ta' studenti mill-Università Amerikana ta' Arkonsans se jkomplu bl-istudji tagħhom fil-kampus tal-Università Amerikana ta' Malta f'Bormla, bis-saħħa ta' ftehim li ġie siġillat fl-aħħar jiem bejn iż-żewġ universitajiet. Ħabbar dan il-Kanċillier tal-Università ta' Arkonsans, Dr. fit-tmiem l-istiġillar tal-ftehim bejn iż-żewġ universitajiet. We have two student groups coming here in summer of 2020 who will be doing their study abroad experience here in Malta, and in addition to taking a class from Arkansas State as well. And then finally, the really exciting part is that AUM students will have the opportunity to come, if they want to Arkansas State University. We pride ourselves on our global engagement experience. We have many international students on our campus, almost 900 students right now. Dr. Dampis qal li b'dan il-ftehim l-istudenti ser ikollhom l-opportunità li jgħixu l-esperjenza studenteska kemm f'Malta kif ukoll fl-Amerika. The great thing is that our students will actually have a real unique study abroad opportunity as well. So the idea will be that students will start with 1 year at Arkansas State, 2 years at AUM, and then 1 year back at Arkansas State. So the study abroad aspect is really fascinating. Il-President tal-Università Amerikana f'Malta, il-Professur Lewis Walker, qal li din hija opportunità kbira għall-istudenti tal-Università li ġejjin minn 25 stat differenti kif ukoll għall-istudenti Amerikani biex jesperjenzaw l-istorja unika ta' pajjiżna. It is a great economic opportunity for Malta. I think universities, whether it's in cities and towns in America, there are great economic opportunities there, and we will be here. Intant flaqa mad-delegazzjoni magħmula mit-tmexxija taż-żewġ universitajiet u wara l-iffirmar tal-ftehim, il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li Malta hija miftuħa għal iżjed inizjattivi ambizzjużi bħal dawn, bħala parti minn viżjoni ċara li tippożizzjona lilha nfisha bħala ċentru internazzjonali għall-eċċellenza fil-qasam edukattiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.